Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, ngiye kubagezaho ni hakize cyane urebye Uburundi ndetse n'u Rwanda muri iyi video yacu. Iyi video rero igiye kubagezaho uburyo ki imijyi haba Kigali ndetse na Bujumbura tugereranye turese n'uwuhe mujyi ufite ahantu heza kurusha ahandi. Nimubifate kabisa nk'ihangana cyangwa se ngo mubyegereze umutima cyane, ni uburyo bwo kwencouraginga abantu no kubabwira se ugereranyije turebe kabisa, ni nka entertainment muri rusange, ni ukwenjoyinga nawe nta gihugu ngamije guharabika cyangwa se ngo nsebye ku rundi ruhande. Nimubyegereze umutima abanyarwanda n'abarundi, mubifate simple kabisa, nimubyegereze umutima ndabasabye. Hari ukuntu muri comment abantu baza bagutuka bagutoteza ngo gutya na gutya, nimubyegereze umutima kabisa. Kabisa ibi nta nyungu na gato ngamije yindi, ni uburyo bwo kugira ngo twentertaininge tumenye ibihugu byacu. Se umujyi wa Bujumbura umeze ute? Kigali bimeze bite kabisa? Rero ntihagire ubifata nabi. Ngira ngo mbere yuko dutangira wakora subscribe, like, share ndetse na comment. U Rwanda kabisa nirwo tugiye guheraho, rufite kabisa umudugudu uteye imbere kabisa, imihanda muri kuyibona ndetse unatanga view nziza kabisa. Murabona ibiti bitoshye biteye amabengeza. Both for sale and renting, but today let us explore Vision City. Ubu tukaba tugiye kuvuga kabisa kuri Vision City iherereye muri Gasabo, mu karere ka Gasabo kabisa, hariya i Kigali kabisa. Niwo mushinga munini kabisa, munini mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, urimo inzu nziza zigezweho kabisa. Kabisa ukaba ari umujyi urimo inzu zigezweho n'ibindi bikorwa remezo bifasha mu iterambere rirambye kabisa. Ibikorwa remezo bigiye bitandukanye biri muri uyu mujyi wa Vision City in Kigali Gasabo. Vision City offers a range of housing options including apartment. Kabisa uyu mujyi hariwo Vision City ukaba urimo inzu zitanga kabisa ubwisanzure cyangwa se zubatse mu buryo bugezweho, inzu zirimo ikintu icyo wakwifuza cyose, ndetse akaba ari umujyi byoroshye kugera ku bikorwa remezo nko ku mazi ndetse n'ibindi. Kabisa akaba ari umujyi urimo ahantu heza ho kuruhukira ndetse unatanga, arimo n'inzu zubatse mu buryo bw'iterambere rirambye kabisa, za nzu wabamo n'imyaka 100. Ubona ko ari umujyi wubatse neza kabisa, amataje niyo yiganje cyane. Tuvuze ku by'iterambere rirambye kabisa, Vision City ifite kabisa, ifite uburyo bwiza kabisa, inyubako zubatse neza ndetse n'amazi, n'uburyo bwiza bwo kubungabunga amazi kabisa. Izi akaba ari inzozi zabaye impamo z'igihugu cy'u Rwanda kabisa, kuko ibikorwa remezo byonyine birimo bimeze neza nk'iby'i Burayi abanyarwanda bifuzaga mu gihugu cyabo, bakabibona ku ma TV, babibonera i Burayi ndetse na za Amerika.
kabisa Residents have abaturage access to cyangwa se various abantu amenities bahatuye bakaba within the bagira development, access cyangwa se babasha kugera ku bintu bigiye bitandukanye, harimo nk'amapariki, ibibuga by'imipira y'amaguru, including parks, playgrounds, aho kugurira, amaresitora, shopping centers, restaurants, and community centers, which is to say, residents can live, work, and socialize kabisa by uyu not mujyi going ukaba far ubafasha away from their kugera homes. ku bikorwa Where Vision bifuza City bitabasabye kujya kure y'aho batuye, kabisa akaba ari umujyi ubafasha kubigeraho, kabisa akaba ari umujyi high ubamo quality inzu housing nziza amenities. kabisa n'ibindi bigiye bitandukanye, kabisa uyu mujyi ukaba ubafasha guhaha batabanje kujya kure. Also focus on affordability. The project Kabisa aims to izi provide nyubako housing for zikaba thousands of zishobora residents, kwakira abantu making barenga it ibihumbi 5 kabisa bahatuye nta kibazo. one of the largest Akaba ari wo residential mujyi wa mbere development muri iki gihugu in cyacu Rwanda, cy'u and Rwanda they now building Vision wubatse City neza Fair. cyane kabisa kurenza indi mijyi yose nka za Musanze, Nyagatare ndetse n'indi nka Muhanga. Akaba ari umujyi kabisa ubona ko bawizeho. Tuze tugiye ku Burundi bwacu nabwo abaturanyi. And this is Burundi. Speaking of this country, it has been known as the poorest country in the world for years. But today, we are going to see the wonders. As we are going to explore Kabisa Bujumbura City akaba ari umwe mu mijyi nawo wahoze ari umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko ukaba warimuriwe ukaba waragizwe Gitega. Tugiye kureba se uyu mujyi wo how it is organized kabisa, no turebe ibyawo tumaze kuva kuri Kigali. Ubundi tuze turebe kuri Bujumbura kabisa village, umudugudu wose, inzu zirimo zimeze gute, ufasha abahatuye gute mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi. Kabisa Fabrice Manirakiza uba muri Australia kabisa mu diaspora, nawe ari mu bagize uruhare mu kubaka uno mujyi wa Bujumbura. Mu myaka 15 ishize kabisa akaba yaraje gukemura ikibazo cy'abadiaspora b'abarundi kabisa, kabisa n'abantu baza kuba mu gihugu mu bintu mbega byatuma abantu benshi bakunda kuba Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Come and see Burundi Village is a housing development in Kiyange, Bujumbura. Kabisa katurebane Bujumbura, ese irimo ibiki? Harimo ikibuga cy'indege kabisa, kabisa izi nzu zikaba zarubatswe mu buryo bwo kugira bitange meaning nziza cyangwa se igisobanuro cyiza cyo kubaho neza. Akaba ariyo hantu heza kabisa naho mu gihugu cy'u Burundi heza ho kuba kabisa, umujyi mwiza nawo ubona wubatse neza uri well organized kabisa, inzu za kijyambere urabona zihabaye kabisa. Izi nzu zikaba zarakorewe zifite intego yo kugira ngo zitange ahantu heza ho kuba ndetse no gukoreramo ibikorwa by'ubukungu kabisa, kamasho, ubucuruzi n'ibindi. Kabisa hejuru y'ibihumbi 28 kabisa zikaba zaramaze kuzura neza kabisa.
houses and then being followed by community and commercial facilities. Up to now, more than 28 houses of different style are completed and sold out. And the kabisa good thing about this project is that you can buy in kabisa cash izi or nzu use kabisa mortgage zikaba loan, as zirimo they have direct ibikorwa kabisa partnership bigiye with bitandukanye muri uyu mujyi, akaba nazo ari inzu zorohereza abahatuye kugera ku bikorwa bidabasabye kujya kure cyane kabisa kuko ibikorwa bibegereye. To be honest, Kabisa this is iki a kaba game ari kimwe changer mu in bintu Burundi's byahinduye real kabisa estate igihugu cy'u industry. Burundi And let's hear from you. kigashyira Uburundi ku rundi rwego kabisa, uko uyu mujyi nawo uri muri bimwe bitatse Uburundi. Comment section below. What do you think of both gated communities Kabisa and akaba ari hamwe mu hantu illegal washora spend amafaranga yawe money ukaba and the wakunguka, less of your ndetse life? waba ushaka no kuruhuka ukaba wagana i Bujumbura kabisa, ubona ko ari uwo mudugudu nawo w'icyitegererezo mu gihugu cy'i Burundi. Nshimira we twabanye muri video from the start until the end, mwari muri kumwe na Ismail King Bruce TJ. Ciao ciao, kora subscribe munsi, like, share ndetse na comment. Turi kumwe no mu bindi biganiro bitaha. Ciao ciao, Imana ibarinde, God bless you everyone.